seo beidir 2 bhíohain, 3 bhíohain, le comórtas leis an baile reachtáil, ar an baile round,ún sin round, an muid Gleann Cholm Cille sin dóga muid Gleann Cholm Cille, agus níos tá muid Gleann Cholm Cille, tá lag a hálinn, tá slúil dig mór so. Yeah, tá ansástas, tá lag a hálinn. Tá atmosfér hálinn an seo, tá pobl an mui, bhí barbecue deascain, bhí ceol, clárchaí beo, agus bhuiine muid a dig an taine bacatí seo. Fógra professionte a integration an Gaeltachta le blianta fada chumorbe. Bit go be fiú chéad cheann a réomhain. So si chéad fógra an plan sé. This is just Marlene to Rooney. Stunning. Just down. Don't do it. Down. That's it. And freeze there. Excellent. So look, see where the toilet tray is? Yeah, just move it. Sean Kiddo riamh go déanamh fógra le réidir an gcuil Fógra Teilifíse. Le scéal sethe díalóga dún nGall agus gan bheith sáte 6 sa stúdio don lá.